ole tun truma chuan khovel pon nun na om theina mun te kanan thu chawle don ni khovel pon lama khian nun na om theina mun ni om takalanga oma chu scientist te ngai ven le zirngun em thin po ani avatar film kan en to chuan kan ngai ruat thiam thei via wang khafi ma khan gas jai na om habidei bul moon pandora a khovel mihring ten colony vasiama ramlak zauzel antumani kha gas giant chu alpha centauri star system om ani tundin huna chuan alpha centauri vathen phei chu mumang mai alania technology sang takkan man ve huna kan la thleng ve thei emang chumo alien le UFO kan ti fo te po hi chulai hmuna tanga local chu anni lo ti asoi thei bi tlat lo tin khovel pon kan han ti mai hian zau mangkheng akoka kan universe pum pui hi a huamani universe la hian arsi ringot po tluk le ding on tam tak a oma planet po chu tiang tho asteroid le object tam tak alom zui boka chu tiang taka thil tama chuan keini mi hring te chau hi kan arin lo nun na nei minung dang an ve nge yang ti mai atok lo an tam via wang ti zok a thang keini ta na ar sinai ber chu ni san khi ani ya nun na nei zong zong ta na tangkai hle ani chu tiang che chuan ar sidang ho khian kan tan enge tangkai na an nei vele an bul nai le che vela a chor tangkai tu tur minung anom ve zo kem niang kan pathian ro pui takhian thil tu lo chu asiam vak vak don bok si lova universe chu azaw lu tuka habitable zone chau hi thur thazo kila atha nge July CHZ chanchin chu kan thur thak tur chu lo ni sela astronomy le astrobiology a chuan circumstellar habitable zone CHZ kan ti alam dan ol sam zong in habitable zone chu arsi che vela orbit mun soina ania chung lai area vela planeta te chuan tui a om hloma boruak del rina atmospheric pressure po atha thokat le ani CHZ condition hi ni atanga khovelin radiant energy amuang deuh hian atok chawa chuwang chuan CHZ le a area vela thil om reng renga te chuan nun na le fin na om thei tu om tak hi ani kan soi mai hau lo tur om le a chu habitable zone hi life zone comfort zone green belt le Goldilocks zone ti te po in an soi tho ani kumsang kha jakwa somnga pathuma he thil chanchin ngai tu ho ani atang khan kinglai area arsitam takhel tu planeta ta khian CHZ planet om nual an ring ani chutiang planet zinga chuan super arch emo gas giants emo tepo atel bok ani ma se mu chu mai an ol sam hlom dan atanga chutin kan khovel ain an rit dei zok ani mel November nili sang ni som pathuma astronomer te report danin chuta chuan zirchian nan Kepler data man ania khovel tiat planet hitluk le ding on somli lai a oma chung planet rual ho chuan classic kong Milky Way a khian arsi tele red dwarf anti mai ta chu an hel kwal mup reng mai ani chung zinga planet luk le ding on som pakhat velin kan ni sun ang tak arsi te an hel kwal boka tin Proxima Centauri b anti mai chu khovel atanga 4.2 light year lai la ania Centaurus constellation a ni in exoplanet thiat to zinga nai ber ani thunga hei po hi habitable zone a tho ani kinglai area a khian planet a in moon atam zo ka wangin moon in siam na area emerging field ni ngei turangai ani bok thil dang dai akai noi deuh sia hian an pakai le lok ila time travel technology chu kan thetheu to in arin oma mun khat atanga mun danga direct taka vatlen ngal mai theina dan kha ani luna le chuana in car ero light year noi tam taka hlapo ani theya chumi khol chu time machine ti ania kum sang kha zare somnga
kum sang khazare som ko panga a HG Wells angai ruat na ron ti lar mai ani thung he technology tal lo hi chuan K true 18B khen ngai na om lo hrim chu wangin mason na chak tak nei tur chuan azin na khol kan nei masak angai mel CHZ khi chu light year tam takahla ani miau sia wangin zircheng turin mu fia po harsa a kan astronomer te tan po abai don thak deuh zong ani e CHZ ta nun na om thei lo chungchang hi scientist tam takte soi ho le zirngun em ani a tin habitable zone area pon lama po tui tam tham tak a om ngei rin na an nei boka entinan Saturn moons Titan le Enceladus a te chubaka Jupiter's moon Europa le Ganymede a te po hian tui tam tham tak a om ngei ni in thria a kan solar system a om an ni a habitable zone pon lam dai a om an ni habitable zone a planet pakhat red dwarf K true 18b khi khovel atanga light years a som pakhat lai a hla om ani chumi pia lama thil thleng han soi zeu ila king lai planet ho in siam na mun le kan solar system planet ho in siam na mun khi athum mun ni in scientist ten an soi ani theidan pakhat chu khovela solar irradiation tamzong le K true 18b a solar radiation tamzong hi ai nang chi ani professor John Benneke le atho pui ta chuan thil tui ril farte te atangin K true 18b a chhum a in siam ti in an soi ani amai ro chu K true 18b a khi chuan mihring tak khi chu a chen thei an ring chi alawa atmosphere a water vapor om ve thoma se acha lutuk deuh ani habitable zone a planet om ho zinga tui mu chu masak ber ani ya tui om tan na chu thren khat chuan nun na a om thei an ring tlat thung ale lama chuan nun na om thei po lo ni ta ang se engtin nge kan va man tangkai thei ta kang light year za som pakhat lai la chu han tho thlen ngai na a om bok si lo time travel la ngai ruat na le du thu sam mai ani bok si tuna ri chuan kan mi fing te thia ma top te mai ila kan soi sualo via winarin om Star Trek film a an technology anga sang kha khovelin thiam to ni se mason na atam viau tur hi ani ya Star Trek film a an spaceship kha Starship USS Enterprise ni in United Federation of Planets in Asiam ani ya kum nga chung mission na ya space as in chuak ani ya an thil tum chu khovel thar khovel dang zon chu ani ma se chu tiang thiam na chu ataka ala om bok si lo asteroid mining kan tile a planet te de ho le asteroid vela raw material valak tumna a oma chung asteroid ho ve thung chu khovela tanga nai te om an ni leka light year za som pakhat chu anai lo lutuk chu wangin alien technology ne na han khai khin chuan kan thiam na hi ala naw deuh ani habitable zone a nun na om thei emo theilo emo po ni se khilai mun lo mun danga po nun na om thei na tur habitat a om nual arin om ani then khat chuan chu tiang bible a ain ziak lo hrim an ti mai thei bible chuan kan ta na angai poimo ber chu chandam na le ring tunun chau athur bing ti hi hriat masak tur chu wangin tranchanatan bible hi apong apuya soi ve vak chi ani lawa enge ako a azon ti le achunga inziak tel chi le inziak tel lo chi te hi hriat than ve jok tur ani